Asibuye-ke masiswele isintu sakini ngomsombuluko kuya kulwesizi sidibane khona kusasa tomorrow. Voice FM, eyami, elethu sonke, ngaso sonke isikhathi, siletha intokozo. Lapho ukulalela kwenu asidibane kusasa from 6 to 9 sisho sithi ezenkolo lapho sobe sivakashele omama bomkhuleko nabo abafundisi ababili uzobe nje uthokoza nje umnandi uvuseleleka. Siyabonga kakhulu ngosibusize inkosi ibhenani. Okay, ngaso sonke isikhathi, siletha intokozo. Awusuka madoda isho kanjalo insizwa lalihamba nayo intokazi lensizwa madoda yaqhamuka nje noshunwayo nje loluthi madoda bathi meze lokho madoda hamba nayo usipesihle uzulu bethi uthando madoda kanti ke sikuthozelele nayo nje ingoma emnandi yayo izulu mesenjazi bethi bobhasoba utshwala lobo kodwa ngithi ke mina utshwala akusiyona inkinga kusuke kuwumuntu nje uqobo labo utshwala akusiyona inkinga umuntu nje uqobo lakhe umuntu osuke ebeyinkinga ngoba utshwala bona bukubeza ukuthi cha ngithenge bakithi ungakuthengile ukudla ngithenge ongayezile izinto ezibalekile empilweni yakho ngithenge mina ungasikhokhile nje school fees seyingane ngithenge cha utshwala nje hayi ngeke phela ngeke ngizwa abantu bathi bayomiwa madoda khona ukomiwa khona uqaleka hayi angisho angikhulumi kakhulu ngoba nje hayi namuhla mkhulu lesithathu lakho oluhle kanti insuku zakho ngamashumi amabili enyangeni yaso isikhombisa ku-2024 lapho ke madoda sebeyabala nje abe-25 bathi cha sezoshapha eli-25 bakithi siqeme kanti ke mele lo voice of sazohlala nami nje uthuba lovincent uchapheka abantu umthembu umbelase umthini kanikoko kanti ke namhlanje sigcela wona umculo wesintu njalo ugcobanyawo sicathamiya madoda wesithi maskandi bese ngithi nje imawo thina sizokulethela intokozo kuphela nje kanalana eVoice FM. Titshe ungamtshela umngane wakho atshela umngane wakho ukuthi njalo iVoice FM ikhona satholana kuyona njalo ilink sivele sithi Voice FM 27.stream321.com Voice FM 27.stream321.com bese ke ngiyakhuza bakithi ngiyakhuza khona abantu ababhizi abahlaselayo asakwazi ngisho ukuthi siposte ilokhu uzale link yethu nje siVoice FM madoda kahleni bakithi kahleni ngiyakhuza njalo kodwa ke ngisuke nje lapho ngize kuyona ingoma yakhe uMashwabana ethi imikhonzo.
Alright, mlalelo Voice FM imzuzu yakho ishumi lishayelelo na ihora lesithupha kuntambama ngithi sawubona mlalelo ekhaya sawubona lapho lalele khona iVoice FM isiteshi sakho esihamba phambili. Hey madoda siyaqenqeleza njengoba ngithi siyaqenqeleza ngempela akekho ngisho osilandela eduze ngoba hey osilandela eduze ukude kakhulu. Ubikelela imina ke uThobani uVincent uchapheka bathi umthembu umvelaze utina kale gogo wahlamathibana kangalibala kuba indlaliwile bathi sikude sithambele endala akade lalugugudwa vele uliyeke mfana uligaxentanyeni kuyosa enyama esikhona. Bikelela nje ngikuzo izinto ezinhle zayo iVoice FM madoda ngithi sawubona mlalelo ekhaya atshela omunye ukuthi njalo iVoice FM ikhona. iVoice FM iletha intokozo sesiphakathi nje kanti ke namhlanje ohlelweni lethu nje isinto sethu le show sikuphathele wona umculo wesintu lapho ezokudlalela khona umgqobanyawo sidlale isithathamiya bese siglela umaskandi ngithi imawo ngoba kusazoba mnandi kusazomnandi khona lana eVoice FM. Ngiyacabanga ukuthi yeye umlaleli wami ekhaya alright umlaleli usuku lumphathe kahle nje sisazoqhubeka nje thina sikulethele intokozo kanti ke uhleli nami ke uThobani uVincent uchapheka umfana wale olundi olomahlekehlekane ngithi tshela umngane wakho ukuthi cha sondele eredweni siyakhala ke manje ngempela ke manje ngoba njengamanje sokudonsela yona iZulu Messengers bethi basopa utshwala nopasopa utshwala njalo. Sopa, utshwala awusuka madoda ishaka kanjalo insizwa umjikelo ethi ekamabuyaze kanti ke ingoma yethu ke number 4 ke lena siyidlalayo ke kanti number 5 yethu bekuyena uDJ Nzure bathi aka umajimiza madoda ethi base bamnandi utshwala ngayishaya ingoma kwajabula insizwa ekhona lena khona lapha yana ensimbini kwanongoma madoda uandile ehlatshwayo uclassmate uthi nje ngiyathi ukuthi hey classmate usagijima emva kompopo ngithi kunjalo phela sanibingelela lapho ensimbini sanibingelela lapho hey madoda sanibingelela lapho hey hlatshwayo mfowethu andile hlatshwayo uclassmate ke lo nengakade ngiphusha naye ke ngafunda naye nje amabangana nje alaya mbambanga abezulu madoda kanti ke aphandle kokumosha isikhathi nje kanti imzuzu yakho nje ishumi nesithupha lishayele lona ihora lesikhombisa akasigijime kaye umbuyiseli ethi ICU ehleli kuyena unumber 3 wethu khona namhlanje kuyona iVoice FM sithi nje siyabingelela lapho kanongoma siyabingelela lapho ensimbini siyabingelela lapho emaceleni siyabingelela lapho kwashisuthi ngithi nje mina embhakaneni madoda iman power madoda izindawo lapho engakhulula khona ngibingelele okhalweni ngibingelele khona lapho kadayeni madoda ngithi nje ihehe sesikhona siziphakathi madoda sithi nje sanibonani. Awusuka madoda sisho kanjalo insizwa ezimbili bathi ukhuzana madoda ehamba naye uBig Zulu madoda. Hey mama nayo insizwa uBig Zulu bethi izilingo zomhlaba ngisho abathiwa sengidithwa izona izilingo zomhlaba kodwa ngiyamuthanda umuntu wami ngiyamthanda uma ifohloza ngiyamthanda uma idololo. Kanti ke ngithi nje ukujama kancane nje sithi nje ama birthdays nje ayithuphela nje bese ke siyaqhubeka nohlelo lethu siyangena kuyona i-top 5 yethu namhlanje.
Alright, mlalelo Voice FM ngithi happy birthday nje kuyena uZulu. Hello uZulu bonga konke efunda khona e-University of Zululand ewenza ibotany and microbiology madoda. Ithi nje intokazi ungibize kodwa ke madoda ibikade izalwa khona izolo kwasho ukuthi ke izolo kube lenkinganyana nje angingakwazi ukuyifunda yona i-birthday yakhe ngithi nje happy birthday kuyena uZulu bonga konke bakithi khona ofunda khona e-University of Zululand madoda. Uthi nje hayi madoda nje ungibize nami emsakazweni nje sithi ke sipho safa happy birthday kuwena sisi. Happy birthday lapho ukhona nje uphile nje uqhubeke njalo nje wenze izinto ezinhle ukuze nawe uzoba nezizuzo ezinhle. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akuhole kuzo zonke izindlela ozihambayo madoda. uNkulunkulu nje ngeke ezekulahle nje njengoba nje ubizwe yithina iVoice FM nje isiteshi samaphambili sithi nje happy birthday kuwena ukhule kodwa ungagogobi ukhule nje udle zona izinyoni zabakuzukulwana. Happy birthday to you Zulu bonga konke ufunda e-University of Zululand wenza ibotany and microbiology madoda. Sithi happy birthday kuwena sisi, happy birthday lapho ukhona. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akusize abe nawe kuwo wonke amaphupho wakho. Uqhubeke nje uhloniphe madoda ukhule kodwa ungakhokhobi ungaze uze udle izinyoni zabazukulwana. Okay, sithi happy birthday ke komunye ozalwa khona namhlanje abantu Thembeka Kumede. Ngithi nje happy birthday sisi, happy birthday uqhubeke nje uhloniphe, uqhubeke nje ube lo muntu oyena umuntu othandele ukuhleka bakithi. Umuntu othanda ukuhleka ke lwana bakithi akaze ngimbone nakanye ecasukile kodwa ngithi nje happy birthday kuwena sisi lapho ukhona uze uzihloniphe, uze uhloniphe umhlaba kuze nabantu bezokuhlonipha. Hey madoda ngithi nje khula kodwa ungakhokhobi kobi sisi ngoba ukukhokhoba kwakho bakithi hey ngeke phela kuze kube kuhle nje. Mina ukhule nje kodwa uze udle zona izinyoni zabazukulwane. Sithi siVoice FM happy birthday to you, happy birthday kuwena sisi. Happy birthday to you Thembeka. Thembeka Kumede, happy birthday to you. Awusuka madoda mangibona amadolo entombi ngisondela ngishesha. Shothi kulesi sikhathi samanje usungalokhu usondelile nje. Usungalokhu usondelile nje ngoba phela hey abantu besifazane bamanje abasafuni ukugqoka nje, abasafuni ukugqoka. Usubona amadolo ngisho ungafune ukubona amadolo. Usho kanjani insizwa lapha uThokozani Langa ethi nje hawa amadolo entombi bazothi icemileke njalo lengwenya. Icemile lengwenya ngoba isidlala umuntu angakubo. Cha licho hayi akunjalo nje. Kanti ke sikutholele nayo ingoma yakhe uMashwabana bethi imikhonzo. Hayi madoda kanti ke isikhathi sakho nje emzuzu ngama24 siyakulo ihola lesikhombisa. Kanti ungakhohlwa ukuthi njalo ihola lesikhombisa sobe sesithola yona i-top 5 yethu eshisa ikhotha yengoma ezishisayo sakhe uMaskali madoda. Leyo top 5 ke siye sibambe nje for 30 minutes only nje, u30 minutes nje kuphela vo lapho ke esiwe sikulethela khona umculo wesintu esithi i-top 5. Ngithi ngichaza ukuthi
ukuthi siyifake ku-number 1 ingoma akusho ukuthi ngoba ishaya amakhanda zonke cho siyifakile nje ku-number 1 ukuthi nje nawe uyilalele emlalelo Voice FM. Kanti-ke sahleli nami uThobani uVincent uJapheka abantu Mthembu Mpelase undina kaNegogo. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi iyazana ingozi lapho siglalela khona ingoma enamahlaya noma ingoma ene-story phakathi. Kodwa-ke ngaphandle ukuthi nje sikumoshele isikhathi asivele nje sigijime sikudonsele yena indoda la insizwa lana esiyaphumula ngokuthula bathu bani bathi uPhengumuzi umfokalithulu ethi imilanjwana.